Musique. Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karungi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda kuri uyu wa mbere yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 iri imbere. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yamaganye iyicwa umunyapolitiki wo mu ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi Mohamed Ali Kibao washimuswe n'abantu bakekwaho kuba bari mu bashinzwe umutekano. Abantu bagera kuri 13 baraye baguye mu gitero cyakozwe n'ingabo za Israel ku nkambi y'abavanywe mu byabo ya Al Mawasi mu majyepfo mu mujyi wa Khan Yunis mu ntara ya Gaza. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya, uwahoze ari umukunzi wa Rebecca Cheptegei umunya-Uganda wajyaga mu marushanwa ya Olympic wamwishe akamumenaho lisansi akamutwika nawe yapfuye azize ibikomere yagize nawe afashwe n'umuriro yari yacanye. Umuvugizi w'ibitaro yavurirwagamo Moi Teaching Referral Hospital byo mu mujyi wa Eldoret byatangarije ibiro ntaramakuru Reuters ko Dickson Ndiema yapfuye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yamaganye iyicwa ry'umunyapolitiki wo mu ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi Mohamed Ali Kibao washimuswe n'abantu bakekwa kuba bari mu bashinzwe umutekano ku wa gatanu w'icyumweru gishize igihe yari muri bisi muvanye Dar es Salaam yerekeza mu mujyi wa Tanga. Umuyobozi w'ishyaka Chadema Freeman Mbowe yatangarije ibiro ntaramakuru AFP ko abamushimuse bamukubise bakanamumenaho aside mu maso. Perezida Samia yamaganye ubwo bwicanyi asaba ko habaho iperereza. Abantu bagera kuri 13 baraye baguye mu gitero cyakozwe n'ingabo za Israel ku nkambi y'abavanywe mu byabo ya Al Mawasi mu majyepfo y'umujyi wa Khan Yunis mu ntara ya Gaza. Igisirikare cya Israel cyaharashe misile gikoresheje indege cyavuze ko cyari kigambiriye kwica abayobozi bakuru mu mutwe wa Hamas bari bahafite ibirindiro. Igisirikare cya Israel kandi cyabeshyuje amakuru yatanzwe n'umutwe wa Hamas watangaje ko abantu 40 aribo baguye muri icyo gitero. Aya makuru kimwe n'ayandi mushobora kuyakurikira ku rubuga rwa internet wa eshatu akadomo radio@voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram ndetse na X address yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda kuri uyu wa mbere yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 iri imbere. Inkuru irambuye Asumuta Kaboyi. Edouard Ngirente yatangaje ko guverinoma yihaye intego yo kuzamura ubukungu bukagera ku 9% buvuye kuri 7% bwariho. Isobanura ko izabifashwamo no kongera 6% ku by'u Rwanda ruhinga ndetse no kongera ibiva mu nganda bikava ku 10%. Minisitiri w'Intebe yavuze ko guverinoma yifuza ko ishoramari by'abikorera ryakwikuba kabiri kandi abanyarwanda bakongera imbaraga mu kuzigama. Yasobanuye ko bizagerwaho ari uko umusaruro ukomoka ku buhinzi uzarushaho kwiyongera. Turateganya ko tuzihaza mu bihingwa nk'ibigori, ibirayi n'ibishyimbo ku buryo tutazakenera kubitumiza mu mahanga. Hazongerwa ubuso bw'ubutaka bwuhirwa buzava kuri hegitari 71,000 aho twari tugeze bugere kuri hegitari zisaga nibura 130. Tuzakomeza gufasha aborozi korora mu biraro mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Intego nkuru dufite nk'igihugu no kuzamura umusaruro ukomoka ku bukerarugendo ukava kuri $620 ukagera kuri $1.1 z'amadolari y'Amerika. Basobanura ko igihugu kizakomeza guteza imbere ubukerarugendo bushingiye inama. Leta kandi isobanura ko yihaye gahunda yo kugeza amashanyarazi mu tugari twose tw'igihugu ndetse n'amazi meza muri buri mudugudu.
leta ivuga ko izongera uburyo bwo koroshya no guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere, hongerwa ibyerekezo Rwanda yijyamo bigendanye no kurangiza imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera. Mukuru wa guverinoma yavuze ko mu Rwanda hateganijwe gushyirwaho ishuri ryigisha ibyo gutwara indege. Mu mujyi wa Kigali hazashyirwaho imihanda yihariye ya bisi zitwara abagenzi. Ikibazo cy'ibura ry'akazi cyane cyane gikunda kumvikana mu rubyiruko kiri mu byagarutsweho. Bafite ibibazo by'ubukene bitewe n'uko nta kintu babasha gukora ngo kibagirire akamaro. Aruba aracuruza mu cyaro bakamusaba imisoro myinshi akabireka. Ubu ufite igishoro gikeya yashora bigahomba kubera iki ya misoro. Nta sambu dufite guhinga. Minisitiri w'Intebe yatangaje ko urubyiruko rwatekerejweho muri iyi gahunda y'imyaka 5. Mu rwego rwo kurushaho kongerera ubumenyi urubyiruko no kuruha amahirwe yo kubona imirimo mu gihe kizaza, abantu bangana na 1 miliyoni bazahabwa ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga, ibyo twita coding. Abandi 500,000 bazahabwa amahugurwa y'ikoranabuhanga mu rwego ruhanitse. Mu bijyanye no guhanga imirimo mishyashya, ku bijyanye no guhanga imirimo mishya byara inyungu, icyo twifuza nk'igihugu muri izo gahunda zose tumaze kuvuga ni uko hazahangwa imirimo mishya nibura ingana na 1,250,000. Ni ukuvuga ko tuzajya duhanga nibura imirimo 250,000. Mu cyiciro cya kabiri cya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere biteganijwe ko agaciro k'ishoramari ry'abikorera muri rusange kazava kuri miliyari 2.2 z'amadolari y'Amerika mu mwaka wa 2023 kakagera kuri miliyari 4.6 muri 2029. Intego kandi nuko umusaruro ukomoka ku by'u Rwanda rwohereza mu mahanga uziyongera ukava kuri miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika ukagera kuri miliyari 7.3. Assunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu bakekwaho kuba baragize uruhare mu gushaka gutorokesha imfungwa zo muri gereza y'Amakara batangiye kuburanishwa. Kuri uyu wa mbere Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko abagore 48 bafashwe ku ngufu. Goma, Jimisho kandi bakomera. Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo Bwana Constant Mutamba yabivuze kuri uyu wa mbere ubwo yatangizaga ku mugaragaro urubanza rw'abakekwaho kuba barashatse gutorokesha imfungwa muri iyo gereza, kugeza ubu ifatwa nk'aho ariyo nini kurusha izindi zose mu gihugu. Ni urubanza rwatangiriye kuri gereza nkuru ya gisirikare Ndolo mu murwa mukuru Kinshasa, aho hari abaregwa batandukanye barimo abasanzwe bakora mu nzego za leta. Aba barimo abakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza, Agence Nationale de Renseignement mu rurimi rw'igifaransa, abagize agatsiko k'iperereza mu ngabo z'igihugu FARDC kazwi nka DEMIAP, abayobozi batandukanye ba gereza nkuru y'Amakala harimo n'uwahoze ari umuyobozi mukuru w'iyi gereza Bwana Joseph Yusufu Maliki. Uyu we yahise akurwa ku mirimo ye nyuma y'ubwicanyi bwakorewe kuri iyo gereza asanzwe ayobora, aho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yamushinjaga kuba yaragize uruhare rukomeye mu byabaye. Ubushinjacyaha bwatangiye busomera abaregwa ibyo bashinjwa birimo guteza umutekano muke mu baturage b'umujyi wa Kinshasa, gushaka gutorokesha bakatiwe n'urukiko batarangije igihano bahawe, kwica no gufata ku ngufu imfungwa zisanzwe ziba muri iyi gereza. Ubutabera bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bose bashinjwa ibyo byaha ku ruhande rumwe cyangwa ubufatanyacyaha ku rundi ruhande kubera ibyo bashinjwa byakorewe mu gace bayobora. Muri uru rubanza hagaragayemo kandi abagore 4 bose batangaga ubuhamya bw'uburyo ibintu byakozwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9, aho imfungwa zisaga 198 zishwe ubwo polisi yazaga kureba ibibaye kuri iyi gereza. Aba bagore bavuga ko bo na bagenzi babo bafashwe ku ngufu n'abantu bari bitwaje imbunda n'intwaro gakondo zitandukanye. Umwe muri abo wafashwe ku ngufu utagaragaje isura ye kubera impamvu z'umutekano we, yemeje ko abo yabonye bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi y'igihugu, ariko ko atabashije kubareba mu maso kubera ko bari bipfutse ibitambaro mu maso. Uyu mugore wavugaga akoresheje ilingara yagize ati: twumvise urusaku rwinshi cyane nuko duhita twihisha munsi y'uburiri kubera ko hanze byari bikomeye. Abinjiye bari bafite imbunda, imihoro n'izindi ntwaro zitandukanye, nuko binjira barasa urufaya rw'amasasu. Mu kanya gato tubona gereza ifashwe n'inkongi y'umuriro. Muri ako kanya batwibye ibintu byose twari dufite birimo amatelefoni, amafaranga n'ibindi. Njyewe bangezeho bahita bamfata ku ngufu kugeza ubwo umwuka washatse guhera, bahita batubwira ko abagore bari muri gereza bose babafata ku ngufu. Ashingiye ku buhamya bwatanzwe n'abo bagore, umushinjacyaha yemeje ko ibyakozwe bishaka kugirana isano ya hafi n'ibyabaye ubwo haburizwagamo kudeta mu murwa mukuru Kinshasa. Urubanza rusojwe, Minisitiri w'Ubutabera Maître Constant Mutamba yumvikanishije ko ibyabaye kuri iyi gereza y'Amakala bitari inkongi y'umuriro nk'uko zimwe mu nzego za leta zibivuga, ahubwo akoresha amagambo akakaye mu rurimi rw'igifaransa agira ati:
mwizere yuko mbahaye ibyumweru 2 gusa iki kibazo nkaba nakirangije. Ntabwo dushobora kwihanganira uburyarya bumeze nk'ubu bwo kubeshya abantu ko gereza yakozweho n'inkongi y'umuriro kandi atari byo. Ibi ntabwo nabyihanganira habe na gato. Ibi ni ugukandagira ku burenganzira bw'abakongomani bose udasize na Minisiteri y'Ubutabera. Ntabwo nshobora kubyihanganira rero. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bavuga ko ibyabaye kuri gereza ya Makala ari ubutegetsi buriho bwabigizemo uruhare cyane. Maître Wilson Twitegure, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kivu ya Ruguru, avuga ko ibi byagakwiye kuryozwa ubutegetsi buriho. Ahantu harinzwe kuriya mu mujyi mukuru w'igihugu, abafungwa bava mu prison gute? Kandi unarebye n'ibyo turi kubona ku makuru, batangiye gucakura umuriro, barawuca kugira bafasilite ira evasion. Niyo mpamvu twe tubona yuko ari ubutegetsi bwa Kinshasa bwabikoze kugira ngo bucikisha abantu bamwe na bamwe mu prison ya Kinshasa ya Makala. Kabona yuko na kiriya gikorwa bakoze abasirikare kwica abantu, niba ari abasirikare batagira professionalisme, abantu badafite formation ihagije, bakubita amasasi bapfa gukubita uko babonye. Kuva aho gereza nkuru ya Kinshasa ifashwe n'inkongi y'umuriro, imibare itangwa na leta yemeza ko abagororwa 198 aribo baguye muri icyo gitero. Kugeza ubu butegetsi buvuga ko cyakozwe n'abantu batazwi. Ibyo byateye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu gutanga itegeko ryo gufunga no guhagarika ku mirimo umuyobozi wa gereza ya Makala n'abandi bari bafatanyije nawe ku buyobozi bw'iyi gereza nkuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi yasabye abagize umutwe w'abanyagihugu bitwaje intwaro uzwi nka Wazalendo kwirinda guhohotera impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda, Uvira, Vedaste Ngabo. Muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya Rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri Reko zihamya yuko zicara zihohoterwa na Wazalendo. Zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga, izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirimo, mu gihe izindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu. Mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya Rusenda yahuriyemo impunzi, inzego zishinzwe umutekano, Wazalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani, ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri Kongo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara. Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani, usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho. Urwego rushinzwe impunzi rwabwiye Wazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi ibyo zivanye mu mirima, ko ahubwo bashobora kuzisaba zikabaka ubushake bwazo nta gahato. Zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga 30,000 zisanga iyi nama ari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicara zihura nabyo umunsi ku munsi. Niyo Kwizerwa Hadija ni umugore mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, akora imirimo y'ubuhinzi. Uje twari tumaze guhohoterwa cyane, nuko kuvuga wagenda kurima nibibazo, ugiye kurima mukumvikana n'umuntu wakoteye imurima hariya, hamuhejeje kurima ukacuza kubona uwundi hewe ngwini ni shamba ya muyomba. Ukuri hajya twari tumaze guhohoterwa, twebwe hajya mu Gatunguru ya kabiri barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta 5,000 tukuhije to nihuza kumenya kuza ku murima. Ukuri ibi biyago by'ino munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere. Muri iyi nama kandi yafatiwemo icyemezo cyo kubuza Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuzererana imbunda mu nkambi, usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano. Ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya Rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda, abandi nabo hari igihe banywera inzoga mu tubari turi muri iyi nkambi. Bamwe mu gwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya Kongo bita Wazalendo bazunguruka mu nkambi mu gihe cy'amasaha maremare, ibyo bikaba byama byatera uruhagarara mu mpunzi. Ariko hagati aho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya Kongo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa, ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe, natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe
kubwo inzira bahora bacamwo abasirikare bafise ibigwanisho abazarendo bakaba bemeneje rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi ntizame zibona ibikoresho bicira umuriro kandi aribyo zahunze ari navyo zitinya. Ese niki bazalendo bishuye kuri iki kibazo c'ibyo bashinjwa byo guhohotera impunzi? Ngendakumana Jean Claude ni umuyobozi w'isite ya Gatunguru ya gatatu yari muri iyi nama. Abazalendo bishuye bavuga ko mu ncamake yagiye kwisubirako kuko ibyo bakora bitabijanye n'amategeko. Senere turayisabye ko mu ncamake kubyo yabwiye abo bazalendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama bababwiye neza ko bategezwa byose kuza baragera senere bataciye mu nzira z'iwabo ngo bitunganirize. Mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu 8 irimo abakongomani 4 n'impunzi 4. Ibiganiro uko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefugee bicarana n'abazalendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise. Rero icyizere njanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye mbonye umenga bizogira akamaro ku barefugee. Mu mwaka wa 2021 ndetse no mwaka wa 2022 abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba bamayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi bagasahura inka ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi. Ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri Republika Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi, uburobyi, gutwara za moto ndetse n'ubworozi. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Mu Rwanda Vena Rutunga wahoze ayobora ikigo cya Izari Rubona cyakoraga ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi yahamwe n'icyaha cya jenoside ahanishwa gufungwa imyaka 20 muri gereza. Inkuru irambuye Eric Bagira ubusa. Iki gihano urukiko rukuru rwahanishije wari umuyobozi w'ikigo cya Izari Rubona rwagishingiye ku isesengura rwakoze rikomoka ku bimenyetso byatanzwe n'ababuranyi bombi ku byaha bya jenoside ubushinjacyaha bumurega. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye bwana Vena Rutunga igihano cy'igifungo cya burundu muri gereza. Bumurega ubwicanyi bwa bamwe mu bari abakozi ba Izari Rubona ndetse n'impunzi z'abatutsi zari zahungiye ku musozi wa Gakera hafi ya Izari Rubona. Urukiko mu isesengura rwakoze rwabanje kwibaza niba hari uruhare rwa Rutunga mu iyicwa ry'abatutsi mu gutanga ibikoresho byakoreshejwe mu kwica abatutsi, uruhare mu iyicwa ry'abatutsi bakoraga muri Izari Rubona n'uruhare rwa Rutunga mu gusaba abajandarume baje muri Izari Rubona bahagera bakica abatutsi mu Gakera babarirwaga hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2. Rutunga we avuga ko yagiye guhuruza abo bajandarume mu mugambi wo kugira ngo barinde umutekano w'ikigo yarakuriye nyuma yaho byemejwe n'inama y'abakozi ba Izari Rubona. Avuga ko bahageze bagakora ikinyuranyo bityo ko Rutunga atagombye kubiryozwa. Kuri iyi ngingo urukiko rwavuze ko rusesenguye bumwe mu buhamya bw'abatangabuhamya rusanga bukwiye gushingirwaho nk'ikimenyetso simusiga. Rwashimangiye ko Rutunga ariwe wazanye abajandarume bisha abatutsi bo muri Izari Rubona no ku musozi wa Gakera. Rwavuze ko ubuhamya bwabo ari nta makemwa. Gusa urukiko rwasanze Rutunga ku giti cye nta gikorwa cy'ubwicanyi yakoze nko gufata intwari iyo ari yo yose ngo agire uwavutse ubuzima. Nicyo kimwe no gutegera ndetse no guhemba abisha abatutsi muri Izari Rubona mu kiswe kubahemba ikimasa n'inzoga mu bikorwa by'ubwicanyi. Rwavuze ko bamwe mu batangabuhamya bavuguruzanya. Urukiko rukuru kandi rukavuga ko rutashingira ku buhamya n'ibimenyetso by'abatangabuhamya batandukanye. Rwavuze ko butagaragaza uruhare rwa Rutunga mu gutegera cyangwa guhemba abishe n'abashyinguye abatutsi mu kigo cya Izari Rubona. Kumfu z'abakozi b'abatutsi bo muri Izari Rubona nta bimenyetso by'ubushinjacyaha bidashidikanywaho bigaragaza uruhare Rutunga yaba yarabigizemo nk'uko urukiko rubivuga. Rukavuga ko abajandarume Rutunga yasabye aribo bisha abatutsi barimo uwitwa Epa Kalisa. Rwamuhamije urwo ruhare ariko ruvuga ko abatangabuhamya kuri iyi ngingo nta bimenyetso bidashidikanywaho bigaragaza ko yagize uruhare mu mfu z'abatutsi yayoboraga. Ku bijyanye n'intwaro gakondo abatangabuhamya bavuga ko zifashishijwe mu iyicwa ry'abatutsi bigizwemo uruhare n'uwayoboraga Izari Rubona, rwasanze nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko Rutunga yatanze amabwiriza ayo ari yo yose yo gutanga ibyo bikoresho. Rwanzuye ko ku cyaha cya jenoside nta gikorwa cyo kwica Rutunga ubwo yakoze, ahubwo ko hagomba kurebwa uruhare rwe mu kuzana abajandarume muri Izari Rubona.
rwavuze ko bigize icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside. Umucamanza yavuze ko Rutunga yabaye icyitso muri jenoside kubera ko yagiye gusaba abajandarume. Yavuze ko kuba yaragiye kubasaba nk'umuyobozi w'ikigo cya Izari Rubona yari azi ko ikibazanye kwari ukwica abatutsi muri icyo kigo ndetse n'abandi bari bahungiye ku musozi wa Gakera. Rwanzuye ko igikorwa Rutunga yakoze kigize inkunga ya ngombwa yo kwica abatutsi. Kuko uburegwa avuga ko atazira ibyakozwe n'abajandarume yari yasabye ngo barindire ikigo umutekano, urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite. Rwabishingiyeho rumuhamya icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside, ruvuga kandi ko gihwana n'icyaha cya jenoside. Umucamanza yavuze ko mu myitwarire n'imiburanire ya Rutunga mu mizi ataguye ubutabera. Yavuze kandi ko bwari ubwa mbere bwana Rutunga ahanwe n'inkiko bikamubera impamvu nziza nyoroshyacyaha. Rwamukatiye igihano cy'igifungo kingana n'imyaka 20 muri gereza. Nta marangamutima adasanzwe uregwa yagaragaje nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza uretse kumubona akomeye ku masura. Sofonise Baziga, umunyamategeko umwunganira, yirinze kwinjira mu mizi ku bireba icyemezo cy'umucamanza hatarabona ingingo ku yindi muzashingiweho bahamya Rutunga icyaha. Yavuze ko nanone atagira byinshi atangaza mbere y'uko agira icyo avugana n'uwo yunganira. Icyemezo cy'urukiko nk'uko mubizi kigomba kubahwa n'abantu bose, cyane cyane ababuranyi, kubera ko kiba cyatanzwe mu izina ry'abaturage. Turacyubashe naho kumenya ko tutacishimiye cyangwa tucishimiye tuzabibagezaho nyuma, kubera ko urabona ntabwo kopi y'urubanza twari twayibona. Tugomba gusura umukiriya wacu ku igororero afungiyeho kugira ngo tuganire ku cyemezo cyafashwe ndetse turebe n'izindi ntambwe zishobora guterwa nyuma ziramutse dusanze ari ngombwa. Urukiko rugomba kujurirwa, niba koko kujurira kuzabaho ni mu rukiko rw'ubujurire. Mu manza z'inshinjabyaha amategeko ateganya ko ubujurire ku batishimiye icyemezo cy'urukiko butangwa mbere y'ukwezi urubanza rukimara gusomwa. Bwana Venant Rutunga wahoze ategeka ikigo cya Izari Rubona mu cyahoze ari perefegitura ya Butare cyitaga ku bushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi, mu mwaka washize w'2021 nibwo igihugu cy'Ubuholandi cyamwohereje kuza kuburanira mu Rwanda. Ibyaha byose aregwa Rutunga arabihakana, akavuga ko nawe hari hatewe n'abakoraga jenoside. Akabagira ijwi ry'Amerika i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kamala Harris, umukandida w'ishyaka ry'Abademokrate, na Donald Trump, umukandida w'ishyaka ry'Abarepublikani, barahurira mu kiganiro mpaka basobanura imigambi bafitiye igihugu. Ikiganiro kirabera kuri televiziyo ABC saa 3 z'ijoro. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Leonce Hagizimana ukurikiranira hafi politiki ya Amerika, atangira avuga ku kamaro k'ibiganiro mpaka. Impari ziza kuba uno munsi ku mugoroba ni impari zikomeye rwose. Imbere yuko ntangura kuvuga icyo nibaza, urabye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera, usanga abantu benshi baharira, nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze, umugabo arashobora kuyahomba. Aho rero niho bigoreye, kuko nk'umuntu nka Kamala Harris wewe, kubera ati abantu benshi hari abataramumenya rwose, uravye 28% ntibamuzi neza, aranywa ikintu ashobora guhomba rwose. Nico gituma bisaba ko ategereza kwiyerekana, akavuga uwari, akavuga ibintu azokora, na cane cane akerekana ko ashobora kuba perezida. Urabona umuntu azoba abaye umugore wa mbere abaye perezida, na cane umugore atari n'umuzungu. Birasaba rero ko azotegerezwa kwerekana imigambi itomoye. Iyo migambi nyene tukivuga kuri iyo migambi, ibiharuro biko birashikirizwa vyatohojwe vy'amajwi yabo, ukuntu bakundwa n'abanyagihugu, bavyerekana ko basa n'abanganya. Mu Congereza bavuga ngo neck and neck. Ku bwanyu, umwe muri bo, haba Donald Trump canke Kamala Harris, ikintu umwe yokora kugira ngo aje imbere y'uwundi bibonekane ikihe? Reka dutangure kuri Kamala Harris. Yokora iki uyu munsi muri izo mpari? Icyo yokora ni ugushimikira ku migambi, akerekana imigambi itomoye icyo azokora, haba mu butunzi, haba mu magara y'abanyagihugu, haba ku ngorane ziriko ziraba hariya ku mbibe z'igihugu. Abanyagihugu, abantu bagomba kwinjira bidashiye mu mategeko. Ateza kwerekana ko ibintu bitomoye, ivyiyumviro bitomoye azokora, kuko na cane cane ko Trump ashobora kumwerekana yuko ariyo ngorane afise, abanyagihugu batamwizigiye ko azokora ibintu bitomoye. Uno munsi ni rero ni umunsi Kamala Harris aronse yo gutomora neza ibyo azokora, gutyo abanyagihugu baza kuvaho, n'abandi nabo batamuzi neza bakavaho bazi icyo ahagaze.
ico nico ategerezwa gushimikirako. Donald Trump wewe yokora iki kugira ngo aje imbere bimwe biboneka? Ari n'ibintu yokora nawe nyene, abanyagihugu baramuzi bose, ntategerezwa kwimenyekanisha, mugabo nawe ategerezwa kwerekana yuko Trump ategerezwa kwerekana yuko nawe ari umuntu w'umushinga ntahe, ko ari wa muntu afise amajambo yubaha abantu, na cane cane ko azoba ari n'umupfasoni, ategerezwa kwerekana yuko umupfasoni amwubaha, kuko baba bibaza yuko atamwubaha. Hama ica kabiri ategerezwa kwerekana yuko wewe ashigikiye ivyiyumviro vya ekonomi bitomeye afise ari vyiza, ivy'amagara y'abantu, afise ivyiyumviro vyo guteza imbere igihugu, kuko mu bisanzwe basanzwe bamwemera kuri ivyo vyiyumviro, yogumaho akagumira aho nyene, rero ntasamazwe n'ubaze ko baraharira. Nibaza ko azoba ashitse ku bintu bikomeye rwose kuri we nyene, azoba yifashije rwose. Ugiye ico tubwiye ku mategeko agenga izo mpari, amwe mu mategeko bavuze nuko igihe umwe muri bo ariko aravuga mikro y'uwundi izoba yugaye, ivyo bifise akamaro kahe kuri umuntu? Ico ni ikintu gikomeye rwose. Baravuga yuko uravye amategeko ABC yavuze izoshiraho nuko bazoreka umwe akavuga agaheza, mu gihe umwe ariko aravuga uwundi nawe bazoca bugara mikro yiwe kugira ntavuge, ntivyuka naho yovuga ibintu ntibavyumve. Ivyo ni ibintu vyiza ugiye kuraba ko tugomba gutahura neza aho umuntu ahagaze, ivyiyumviro vy'umuntu ni vyiza ko bituma atawubwira ngo avuga undi ariko aravuga, guhana amajambo bw'abashinga ntahe nivyo vyiza. Mugabo urumva nko kuri Harris yagira ati reka nimureke Trump avuge, gutyo niho asanga ariko aravuga anciramwo, abantu bagaca bamugaya agaca atsindwa. Urumva kuri Harris yashima yuko mikro itaba yugaye, mugabo ugiye kuraba naho novuga nti reka abanyagihugu bagire bumvirize umwe wese babashinga ntahe, umuntu asigura ivyiyumviro vyiwe bituma yadakorera igihugu. Abo bategetsi uko ari babiri bagize iminsi bitegura bagira eka imyimenyerezo y'izo mpari, ikintu iyo myimenyerezo kenshi na kenshi ifasha niki? Irafasha kuko benshi, umugabo kuri Harris nibaza ko imufasha rwose, kuko ni umuntu atamenyere kuja guharira mu bintu kuri ico gihe. Yarabaye vice president, yarahariye, mugabo si ibintu amenyereye rwose cane. Trump arabimenyereye, mugabo Trump nawe ni wa muntu ati ibintu vyo gutegura umengo ntabishimikirako rwose. Mugabo avuga ko atabigira, mugabo agira ukwiwe, niko nobivuga. Arabitegura ngo akabitegura ukwiwe. Novuga nti bose barategura, mugabo igikuru n'ingene umwe wese aba uwari. Rimwe abantu basanga iyo uteguye cyane naho nyine ucurenze urugero ugasanga birakunaniye. Reka tuze kuraba rero ingene biza umwe wese ingene yabiteguye, mugabo nibaza bose umwe wese niyaguma ashimikira ku vy'abanyagihugu bashaka, by'ubutunzi, by'amagara y'abantu n'ibindi. Umwe wese nibaza ko tuza twumva hagaze, hama tukamenya aho umuntu ico dutora n'uwo dutora n'ishashigikiye. Leonce Hakizimana, ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze rwose namwe. Ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: iteme umugabo azambuka aritinda agitunze. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.